Kani to ka kubor cepi woro wa ka fit yang ka Rymbai Handloom Weaver and Cooperative Society wa dauman akan ru wa ka nyau terik menang wa arhaja akan ru aga sngi ko nang kong yang kani ka fit ka to kan ru terik da wanu DJ FREX wa wan open chungchit akan ka sngi da em ka bumper Housie ka wa hadu cilak di price yang ka uman gi kamnin na first house uman go so hajar second house uman go cipa hajar di online SQM sandali jolly 5 top line middle line bottom line wa ka corner uman gi san hajar ko Dorong ke tiket uman go les pak cikat lekat uman go sans pak engka te por wo pengkle yang Housie to hi por ci power ji tik da le ke giveaway ko ha ni ke sngi ka wa ci hajar engka le da kemo pi ha ki por ke bude dep le da juk kendek pi ya ka Housie ha ke group ke yong i ka ML11 Housie and ko ya ke giveaway mandakut ke game ha ke ni ke sngi le da ke giveaway ka wa ci hajar engka le sngi obha mandakut ke Housie hampu jahanu liban abha ya kan ke price giveaway ko ci hajar ka dah ke sngi go bot kata to kan nyau terik da wan DJ shotgun wa ka DJ zing wa wan open chungchit ha kan ke sngi tau ke bumper Housie ka wa he ka wa hadu khatsan lak di price ka man gi kamnin na ka first house man go nyau lak second house man go lak third house wa ka fourth house man gi cici lak wi da hadu rudely di lines ko kata to ko jolly 7 jolly 10 top line middle line bottom line wa ka corner san pau hajar kawi tau le ka Badluck ka wa hadu cilak tengka ke giveaway wan go hadu san hajar tengka le de thet pi ya ki tiket le de wan biang por pi na ka benta ka free tiket ko ci hajar tengka yo pi ka wi ka kat main Housie bat ka wi ka kat free tiket le de thet pi lekat man go hajar tengka ka main tiket bat yo pi artli ki free tiket na ka benta ka price pool ka wa cilak ka ka price pool ka wachilak na ka benta ka free ticket uman go kamnin na ka first house uman go san pau hajar second house khatsan hajar third house uman go cipau hajar di line sandali jolly 7 top line middle line bottom line wa ka corner uman gi san hajar ko wi i por wo pengkle ya kani ka Housie to hi por khat wi wuje the sngi bhaw ya wan biang por nang wa ka jingwan go yong pi uman go ka jingjob yong ko fit da la lucky draw wo pengkre na ka liang ka society di price yang kau man gi kamnin ne ka first price uman go cilak second price uman go san pau hajar third price uman go le pau hajar di dorong kani tiket uman go pau tengka cisla cibuk uman go spa tengka da le ka Lucky Express ko pengkrek na gabenta kani ka fit yang kani ka society di price yang kau man gi kamnin ne first price uman go so pau hajar second price uman go cipau hajar third price uman go san hajar di dorong kani tiket le uman go pau tengka ka wi cibuk uman ga aspa engka des ngau bhau pun poi kudu bere perlok pejor yang pi share ya kani ga video nang wayo tip ya kani ga kubor ba kani ka Housie ko wadau pelek i hala Rymbai akan ru ba kenyau uman ga Housie ko rapper na kinu ki Housie ko da live ne bah uman ga Housie ko nang kong go ya ga giveaway yuluti wo 1 pi o kana kudwer pi ya perlok pejor yang pi cha kani ga fit blai cibun blai hajar ngo